Asayda MAAKonyak channel mabu kawang ya idang salam ngau awang na chai tamna awang bang ngau muma toman moila na chai ya na singa ngopu tini katuk nyuma anana kalan mahangi ba chuai wan ngai hatok cheng ma konyak kadalanda konyak tumana singlak chingna konyak aw mangau lak tau khai noma na video scam na yelang ba lai kayo se to ken dai bu konyak kadalanda to request na menga tamna hami to e yang bu khia NNCN TBRN yuma yonga mo patabu hatuk kibu yaban ngayang ngonang to kai NNCN TBRN yumabu auto kelon kituit chimomi auto kelon sermabu investment bu moila na China ngaulan chai bu samme investment bu government tui show the mongi pabu auto chengma ane alam lili tayanga da hatuk ki investment bu ane do hibak pima toy mai langnak chingna se ngau pai bu yume hango ngaulan yenang bu chingna hatuk ki investment bu chai bu ngonang ana to cheng me ngau Taiwan da ano yelak pa ngi bu khat me NNCN GPRN national ho se meeting cha ya pom me ngau pu moila na chai yang ngona na bua hato NNCN GPRN u from ne meng bua wang bu aneo ki hoi kem epu epu cha se hato ki bu ngonang na bu yuma NNCN GPRN headquarter ki hoi kem yetok lakse hatuk ki ibu moila na chayang ngona ana president mawang yang woi palan leader slan hatuk ki elik na mengbu hongni bu program ma hatuk ki ngina hatuk cheng ma tuman moila na judai sanga judai ningnai bu hatuk ki bu tuman ngonang tau khai hatuk ki bu ma awi ba yesu awi ba sunang tuman atok mangopu tuman ba yesu ngok tau khai tomane iman chingne nakalan chingne chuwe wan mai bu tawlak chingne yimai bu lihe ma bu yingai lak chingne toma moila ne kawang bada yupu matan ha o se hatok ngau chaye tamna ano yilak pa tomane ULP election hatok ki payang onang hatok chingme paiklak ULP election no ANPU area me abstain ne menglak chingne se ANPU lane ibu ane chan mahol retrosen hangingo hatoma ya phanna yonglak chingna sa ENPU lan ibu ngaulan chaye tamna ikamba ngauma toman moilana tan ngo pu tining pu 2024 Lok Sabha election result John 4 mengai lakse hadu khibu ibu ngaulan ngonang tawkai sinde government me BJP he congress pai lagai ane ohiba prime minister ne meng lagai hadawa moilane yupuma tanha o se yoy ke mangoya boy resort yo ong mai ngai lak ching ne se ana yoye support ne meng pu ngai lak ching ne yup pum ma tan ngo kayo sa ta ngolan ekem ba news me chai tam tini bu news ha to malak nang to kai to ngawan da pa pu ngo pu ne emeng wan pa ane chai bu lai pu noman asai da kawang moi man fa